شكون حنا؟ معاش اللي ما عرفناش. حنا شعب لا تاريخ ولا ماضي، وعودنا ريح وكلامنا فاضي. نملاو الدنيا صراخ على بلوطه وتكلاخ. تأسيس الدولة الجزائرية الحقيقية اللي عمرها ما تأست. ما كانش حنا عندنا دولة جزائرية حقيقية من الأبد، ماشي اليوم برك، عمرها ما كانت. هذه شبه دولة، يعني ناس جات باسم الدهنية تاع الثورية، قالت حنا حررناكم، انتوما ملك تاعنا. لكن أريد أن أسألك سؤال، متى تأسست دولة الجزائر؟ ومن أسس دولة الجزائر؟ من أسس الجزائر؟ فرنسا. فلماذا لا تقول لا 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 لا, لا. دولة الجزائر تعود إلى نوميديا منذ عهود قبيرة. لا لا يا سيدي، لم يكن هناك دولة اسمها الجزائر. وهل لا نوميديا، لا نوميدي أونسيان تعود إلى عود غابرة يا سيدي الكريم. ولكن أسألك سؤال، من كان في الجزائر قبل أن أتت فرنسا؟ Pour dire que l'Algérie, la France ne l'a pas colonisée, elle l'a faite, elle l'a fondée, elle n'existait pas avant. Cette terre n'était qu'une terre colonisée par tout le monde, colonisée par les Romains, colonisée par les Arabes, colonisée par les Turcs. Et c'était rien, c'était un désert. La France a fait l'Algérie, elle a même donné son nom. Quand la France arrive en Algérie, l'Algérie est un pays qui n'existe pas. Parce que la France va créer l'Algérie, la France va donner le nom d'Algérie, et la France va donner ses frontières à l'Algérie. La France va unifier des populations qui étaient absolument disparates, qui n'avaient pas de destin commun. La France va créer les routes, va créer les hôpitaux, va créer les ports, va créer les ponts, va créer les écoles, va créer tout ce qui existe. الجزائر هذه مدينة الجزائر فقط. من الذي عمل هذا الشكل وسماها الجزائر؟ الاستعمار. Déjà, balak, je vais choquer les Algériens, ils te choquent. Avec que nous sommes le seul pays au monde qui n'a pas réglé son problème identitaire. اليوم 52 سنة بعد الاستقلال الجزائريين ما على بالهمش شكون يكونوا كي سومنو اون طون كالجيريا. هذا هو السؤال المطروح. حنا شعب بدون دستور، ما عندناش كواغت في التاريخ، هايمين. نو سوم دي كلونديستان دو ليستوار، نو سوم دي ريسكيور دو ليستوار. المطلوب الحيوي او المطلوب الاستراتيجي عندهم. بس انتم ضيعتونا رمضان العمامرة، CIA امريكي ولا فرنسي ولا روسي ولا رجل وطني جزائري حبوب لازم تسمعوا له. طيب هو رجل امريكا. باك لو غاز دو فرانس فول لو غاز الجيريان سي تو. هذا ما كان تقول. فوالا شفتوا الخاوه ولا لا؟ صحيتوها بارك الله فيكم ميرسي. فوالا الخاوه بغيت باللي تشوفوا واش راه كاين هنايا في فرنسا. يعني هذه الشركة فرنسية غاز دو فرانس عندها 65% تاع الغاز طبيعي في ولاية أضرار حتى 2043. وهذه الشعب الجزائري ما يقبلهاش، ما نقبلوش باللي هذه الشركة فرنسية اللي اسمها NG اليوم واسم تاعها يسموه غاز دو فرانس. شركة فرنسية اللي عندها الغاز طبيعي تاع الجزائريين اللي ماتوا عليها، هذه البلاد اللي ماتوا عليها مليون الشهيد. ما نقبلوش باللي هذه الشركه فرنسيه مستعمر الجزائر مع 65% تاع الغاز طبيعي. مولي الثوره اللي نجت مليون ونص شهيد. هاي اللي اونكور حاجه اللي ما نقبلهاش. كيف؟ ما كاش مليون ونص شهيد. كيف ما كاش مليون؟ يا رجل انا رايح نجرح، على بالي راني رايح نجرح، وقالوا لي ودي معليش ما ديناش لانديبوندونس 5 جويي، ديناها ل 3 جويي. يعني ما كاش مليون ونص شهيد؟ تشكك في الرقم هذا؟ إيه؟ يا سي نور الدين راك تنسب في كل المسلمات اللي بنى عليها الوعي تاع شباب كامل. با يليق وصل الوقت وين نشوفوا الحقيقه. هل مثلا شحال عندنا من بعد الاستقلال؟ 60 سنه. 60 سنه معليش. هل الوزير تاع المجاهدين ينجم يمدنا الرقم الصحيح تاع الشهداء؟ لا وراجل يمدهم. ومنين جابوا مليون ونص؟ منين؟ مليون ونص مليون شهيد. منين ونص؟ باسكو جمال عبد الناصر في 62 قال الجزائر الثوره العظيمه تاع الجزائر مليون ونص شهيد، وبن بالله عاودها كي جا خرج من الحبس في على كل حال هذا تشكيك كبير في كاش واحد حسبهم عندك الرقم انت؟
ما عنديش رقم، ولكن الذاكره الشعبيه والذاكره التاريخيه، اسمح لي سي نور الدين، هنا لازم نعلق عليها. C'est un pays fabriqué. Une histoire qui est fabriquée depuis 1962. C'est une histoire construite autour d'un certain nombre de thèmes. Le premier thème, c'est celui de l'arabité de l'Algérie. Or, cette arabité n'existe pas. L'Algérie est un vieux monde berbère qui a été plus ou moins arabisé. Deuxième thème, c'est l'identité nationale algérienne. Or, l'Algérie n'existait pas, la France qui l'a créée. L'idée qui est mise en avant est celle d'une Algérie qui était composée de noyaux prénationaux. La ville de Tlemcen, la ville de Bougie. Ben non. Tlemcen comme Bougie n'ont jamais constitué des noyaux pré-algériens. Pourquoi Bougie et Tlemcen n'ont-elles pas créé l'Algérie quand Fès et Marrakech créaient l'Empire marocain? À l'ouest et à l'est, il y avait deux entités politiques qui étaient fortes. Et Bougie à l'est et Tlemcen à l'ouest ne vont avoir d'autonomie que quand Tunis ou le Maroc seront faibles. Tlemcen vit et survit en fonction de la politique marocaine qui, elle, s'exerce dans le cadre d'un État. C'est que le Maroc a créé un empire, et le Maroc, à partir de Fès et de Marrakech, va créer tous les empires almoravides, l'empire almohade, les mérinides, etc. Et là encore, c'est un grand complexe que nourrissent les Algériens. Parce que les Algériens le savent, ça. Ils savent qu'ils n'ont jamais constitué d'État. Ils regardent, avec l'air un peu jaloux, le voisin marocain. Autre point que je vais aborder, celui des grandes révoltes d'Abdelkader et de Mokrani, vues dans l'historiographie officielle comme des révoltes pré-nationales, alors que l'une est une révolte arabe et l'autre est une révolte berbère, qui se sont exclues l'une et l'autre. Abdelkader n'était pas un pré-algérien. Abdelkader est un idrisside, d'une tribu idrisside apparentée aux dynasties régnantes marocaines. Et Abdelkader, c'est un arabe qui combat non pas pour l'Algérie, qui combat pour la Houma, et qui est le représentant, son père était le représentant du sultan du Maroc dans la région d'Oran, car cette région de l'Oranie est une région qui était en grande partie historiquement sous la dépendance marocaine.